semakin ya terakhir al-mukarram Kiai Muhibullah dari Bajaran. Beliau dan kaulah ya terakhir Allahumma sholli ala Muhammad. Ngereng kelaban doa epon. Baik. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh, para asatid, langkong-langkong selerepon semolja Ki Haji Nasihuddin Nizar, sampun la apareng pan berepan keterangan. Seteja para asatid, mobil khusus penjenenganipun semolja pengasuh Madrasah Darul Mafatihil Ulum Kiai Agus Ahmad Hasan, Kiai Agus Munawar, seteja para asatid tanpa terkecuali, juga dengan guru batan kaula semolja Al-Ustaz Hashim. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Jam ampun jam 12 kula jaga tedung ni kaya abu pula buan ni moro temuda pan. Alhamdulillah ya lawanya aja tedung ni ya lah rambar ya saya alhamdulillah terodung tedung lagi ya kula dah dari rajuna kenceran sampai tengedek. Alhamdulillah kula mau ngaji ngak neka bodoh setedung ni seneng ateh. Berarti beres saking beres ke pengajian telah ngedek. Alhamdulillah. Terus tadi sekejap bagi malam kenyo bila tu TV wak. Para bapak, para ibu kela debunya nasi anan rosare ko enggi makin tak ada yang nyari anak macam nyari aja memeluluh aja larangan ajem di anak. Iya pejeng tak apa sata Jumatan tah tanya. Ke mulu bojo ngakan ni sare. Kan ngakan jong. Kan ngakan jong surah bodu kedoan. Nggih. Iya mau najem pokoknya pakan. Mun ajem perlu pakane male lempo pas beli ya guring nggih bo sampean wis cari anak ni mun temu nggih Bu pesegut nyari anak ni kehusun mun si anak beraben betoro gereng-gereng. Yo mak tenang sampean tedung, mek ngerok sampean seasaren, jerenganan ke bereng-gerengen. Mun bodo ajo meyerep, mun bodo reng-gerengen aja meyerep. Tahu mun reng-gerengen jengakanan aja. Dan nak beraben betoro gereng-gerengen be. Masih bulu ne gemet. Makanya sahabat madrasah sahabat ning pondok nika al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Mun di anak praben ro erep sahabat pondok dukaton.
mele sambian terus apalagi no Quran bedeh terus sekolah madrasah bedeh sekolah kenceng aduh tadi anak apa Gus tak kira tadi nyai di metro tadi nyai punya anak nyai terus tadi nyai ronggeng je saya terus sekolah terus tadi kiai sudah punya nasi gula abun sa sekolah madrasah tadi kiai kapil sangguan jengga gula serap pak kita maju kok anakku apa Mas nggih ngaji nama dari ya Abdullah ya Nur ya Nasih telur amare temancon di budire lah kare to keton ya sare anaknya gengki Bu sampeyan nyarelake nama lolo laken mau tak mulai Bu dusun motormu anjak jam 6 bunga mon laken tak mulai sare mulai tengah malam Bu boleh ditelepon tak kene langsung semalam makan di mana semalam tidur di mana waduh bina ku kancing alabel malakin malono sesar nyaman kata apa lagi je matelo takok aduh nyaman sar aja tengah malam karo ada nek kene ante dungkap gila niki ya ya mak tahu cek nyaman sar bit mangkene oning kula sering laki ya nyaman sar apa beda kanca gula bini jangan sapa bini je nyaman wah kastang kok carpak orang ngajaret temu dengan bini je nyaman moso billahi tak nyaman moso cereng bini tak nyaman billahi tak nyaman sumpah ongguan ciri kisah nyata nih kan nah terus tak nyaman tapi nyuaman wah kan soro tak nyaman ke nyuaman kurang nyuah kurang dia sewot kurang sewot mubala guna berarti sehari anak nih kinggian dakwah unaku boy anak sambian cek pinter gegorong go boleh aning manusia nyari ke duh lah roh sekolah tak apa sekolah roh ngaji tak apa ngaji mon bilan asar sare anan yu bojone sekolah bojone ngaji langgar mo sengan dan rengkon nanggi setiada langgar dadi moseng abi pak bapak dadi moseng budun dadi moseng korbin dadi moseng kape mana tak ada langgar sekali ala kota sepetesan HP itu ada remering tu ada iya je sare anak engki saya nyari lagi neto wis terakhir gula sampean kula teruatannya ke sampean urunan berempaan yuk mentor muka pada lancang umur sehat kabeh amin Allahumma sampeyan ebrina sogi keng anan sampeyan ngelama sampeyan ebrina deng sedeng keng ebri anak saya soleh solihah mele apa so sogi keng anan ngelama nggih ngocak terus tapi awayat tok sampeyan niku Bu terus apa darma ane ngawayat tok awai mun awai ditutup awai yang ngajak gua jolor kena awai ini tutup mun bisa mun awai ini kasi anganga keke
lega. Soro tutubi sekacer yu munawai senikah. Oh. Mon bisa cek sampai awai. Nggih. Kanjeng Nabi tato awai. Sebab awai ini ke diri setan. Mon kuntek kun aceng ngarmon soro ngaji pangta panganji. Tikel masih tak pate soki korla anan mapan kering sepona alhamdulillah. Apa nikmat soki, apa nikmat dunya mun anan ngelama Pak. Apa kendaraan mapan, bungko mapan, guagap, keng anan bengal nyerangap, bengal nyentak kering sepona. Sehingga bumbu cek sakit 2 kali. Sakit ngelairaki, sakit laben di anak hati. Nggih. Orang ngelairaki anak ni sakit Pak. Thank you Bu. Lekek nyelek ya boy. Ya nyelcel je. Kula anak ni ka sepertama matuwa norok tepak ngelerakin tak nyaman tibi kula cek matuwa tuh bi engkau semangandung jan. Anak nomor 2 ni ka kula ki bade bareng kanca santri situ. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 rewe 2 entok. Dua entok nekuk ke kuluk wah gendha tobian raga rabu enring iyo sake iyo sepora nangko dua entok nekuk ke kuluk sing ngleraki nekuk ke kuluk nuku tangan lu gak boleh iya cek ngandung boleh weh cek lah cek neserbeen kok jurung kok tangan lu boleh sakit kapi tolang potong kapi ada para 6 malah baru karena corona yu ini bisa ada pengajian sekali 2 tahun ya ada benar-benar laku tadi ada pengajian sekali 2 tahun langsung ada repon je. Ya remer ya lah. Lah tato setoron namo long ke dia lah. Mangkana pahdung te dungan kapiru kena. Munde cengar lagi. Cek sampai sakit 2 kali sakit elaben sakit ngeleraki bisa sakit elaben bareng aduh sakit Pak tak roba orang ngeleraki Pak makeluar cetak buat melebu cetak keton pada bingko mulai makeluar cetak ya mulai melebu cetak ya keng punya soko selamat kayak pembeli di pangeran mau keluar cetak babamu tak pembeli kadu sambil Allah apa ya gelobok kongku jalah pola bangun cak gelobok ke kau budi kan betul bila kula tak nyar pengaji nenek bu keng lah sambian malai tangan tok jam berapa lah nyalai beri kopi ada genlang kena san mesan lah ngomongan lah kula lah karpa tak pidato rayu karpa cek lah mare pengajian aduh ngomong apa nyan tak gentang kapi alhamdulillah alamat kula cek yang cucu kemek nak kapi bungo sedung tedung cek lah ya Allah wis kula karo adu edok lah matur muga lanjang umur kabeh sehat walafiat amin
guru-guru padha katon, guru-guru sebeneng Galsari, sebeneng Umbulan, dung bener kabeh, panjenengan umur sehat walafiat. Amin Allahumma. Pon karo dari Yai Nasi kula mun tutu sekone rosare anan. Nggih. Mun bojen sekolah sare. Pun mangkin benereng tuh saya nyari guru saya nyari. Kula di kancen daerah Tongas, Probolinggo. Asam bet ke kula bu. Tina apa Gus? Ana apa? Ustaz. Cek sengsara dadi guru mangkin nika. Ana apa? Cereng sekolah madrasah ni sepeh. Mula somlajengan ngatulajengan kapi murid itu. Reng tu na tak nyari. Akhirnya ustaz tu saya nyari. Sare ke sabe. Cong, potoron cong lajeng na cong. Aku sekolah cong. Ki buru ngocol. Can murid ki buru ngocol potoron. No. Dentek lu guru na dentek ki ngatulajengan ana. Aula cong la menang cong. Gelu ya tak apa-apa lah ya. Gulung bola nak. Sing ngampet murid itu guru sorong gulung bola nak. Ya Allah, saking dari sengsara dadi guru madrasah ni. Aku ora tolongin guru je. Engki. Male pada meteteng guru nama teteng sampean meteteng. Mun patang meteteng gagah. Meteteng sampean lek-selek dia tok ya ta. Maksud ngaji le. Lah kare kadung rusuh dia ada nuah sampean je lah. Mun pada meteteng saya tak saya. Saya mun pada meteteng. Guru melolo sama dateng ring tu tak meteteng. Deki mulai nangis lah tak terima. Guru ni sare. Tak jauh dari kantor, dari neng daerah ke laut sakonek na won. Guru ni bagi celorek pak. Tanya pian pun tak berjanji. Pola ni panangis tak terima bapan. Guru ni celorek ah. Ring tu apa cek gendengongku bapak kada jadi. Nyata nih bukan nyata pak. Polan mulai nangis, bapak tak terima ke madrasah ngi baca lorek guru nih paten. Naudzu. Aneh ngana nih penangis tukang pecet neng banyu. Kebelo seroke, ya roke ya roke. Karo mece ora, mece akhlak nih lebih malarat mangkan aja ngal ke guru. Engki. Bola mulai nangis lain hari tine je kaje cong ban mun tak tambeng tak kira mulai nangis na nikale kula bila nadung te dungan benak ku pak benak anak kene atau kar akeket pinggir compo patek je jenanan sapa jan gula jareng letawanan asopesuan kata jeri ya mata gigir bi bapak pate aja kan penasaran boleh congok le mak tangan nak can gula ya Allah ajar ke siapa kaki can gula palak reteret sabuk kejeding bi gula pak pateen bi gula themaro kancing di luar bojo saarat barat kasa apesuan pate aja ku kasa mon kula ahli ape suan pantes nah nero ke gula cek gula tak tu ape suan ni ke gula cek siapa sebelah sih minta cek orang ngajarong kujan gula ason nat ki nona neka tanya ki bi silokang nyonat Pak Samsulnya arah peme ason nat cong abi ini engko mode kok noron kang ko engku kana rejaan gula tangkutu kopi yang gurejanku si nomor 4 waduh oh bunyanya palong dek kanan tok lebre sekolah TK lebih desek kecinta ya dah palang dan gula noron ke siapa mau tak noron ke engkau rejaan gula pak tuh aku jaga jengki sehari anak nggih apa can Gus Muhib jo ngacit judul nyari anak
cek nyari embin melolo, cek nyari aja melolo, soro nyari apa sekut nyari mun sampean di nomor anan telepon bede di maping bede kumana pelemana zuhur salatna bede kumaping asar salat teh telepon sakali mun bajan sarapan di telepon bajan tedung di telepon ngakumbi ngarana matur muka selamat kabeh amin Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutammam Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdihi mutayyam mali habibun siwa Muhammad khairur rusulin nabil mukarram Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi syauqul muhibbi ila Muhammad afanahu thumma bihi tahayyam fil hashri syafi'una Muhammad munjil khalaiqi min jahannam Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah jazakumullah khair katsira wa ajr kabira atas berina mau'idul hasanah ki buru sampai kita neng kiai muhabullah matur muga kadito terima Allah ban matur muga kadito ditambah ilmu semafat barokah fi dunya wa dunya wal akhirah amin amin Allahumma amin. Kalau kula sebagai muqassimul awqat oleh awal ngantos akhir kurang lebih nama ibadah kata kurang saya kurang sopan tak langkong dan kalau nyoon aku ngepon pangapora ya akhirnya kalau berucapan hadana wa iyyakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.